Awume kancane mama Utheleja wawutswa mutho. Ngiyakhuluma ungena emlumeni awukahle mama. Kanti wabanjani wena mama kahle na ungitshela kanti wabanjani? Akeni msweni uthunga Vela usawunyaka. Awuna uyayibona eyamfoni ngapha. Sondeza la camera ngicela usondele la mama imanci ngicela ungivulele yona la phambi kwecamera yakho ngangithi le phone. Nginayi ikuthathe. Sondeza icamera lo mjida ngifuna efake ipin. Nayi ufuna ipin. Ipin yakho ngithi le phone. Cha ngiyangikho. No siyophuma siya. Impela ke nala khona vele umama wami ngakhona nobaba mbalele khona ngiyangikhona impela. Well guys ngize nje ngale follow up eka baba umfundisi lo wathatha imali kaSisi Maria. Guys bengifuna ukusho nje ukuthi ibandla like ladibana kwaba khona nabanye abantu abayilunga le committee yalapha enkonzweni bacela ke bona ukuthi bacela ukuthi bengashudwa nani kodwa ke bamthumelela uSisi imali nathi sikhona siJoseph Biskop sibhekile for evidence ukuthi kusasa just in case uSisi Maria ethi abamthumelanga sibe sikhona ngoba yithina abantu besiyisusile lento bengize guys nje le follow up ukuthi nginazise ngoba nganithembisa ukuthi after belidikitile lo daba ngizobuye nginixelele bengithi nje ngize ngale follow up. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya elami igama ningu LAVAWS Production Lovers inkumkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys isipalele ngumama namhlanje umama uthi unengxako nayo cela nje ukuthi Josie Biskop ingenelele isincedise kuyona sisi wami kunjani? Sikona kunjani? Ngiyaphila nami umuntu omdala. Ngiyazi ukuthi besike sancokola kancinci mina umuntu omdala before sifike lana. Kodwa ngoba sinababukela basibukele la ku Josie Biskop. Bengicela nje ukuthi uma izintroduce ukuthi igama ubani nokuthi kwayike why usibhalele namhlanje la ku Josie Biskop. Okay, ke nna Moluku Palesa. Ke ngwaletse Mzazi Biskop. Josie Biskop nena. Josie Biskop ka rela ka mphakathi wa rena ke nna moetapele wa community yalla rena le masela mo ba ya re utswetja bushulu motshare re a utswetjiwa ere dilo tse re a tseba re di bokae ke reportile ko police station mapodisa atla neng ba motjia wa tsamaya yo mongwe wa bona bile re mo fishitse kwa ke namshiso munye re mo tshishitse o mongwe o bethilwe ka maswika a bethiwa ke mphakathi ya hlokofala no bophela ba rena bokotsing ene o mongwe re a mo tseba ba mo tshwara maphodisa ba mo isa bele mphakathi wa lla ene nna ke nna moetapele wa bona ke tseba mo a dulang ona a re sa monyaka re nyaka o bona a tsamaile mo mphakathing wa rena a re sa monyaka at all. No understand ne enga yakho ngoba usisho ukuthi ninomuntu onihluphayo la ku community and niyamazi lo muntu lo and omunye wakhona kuleyo genge senikena mshisa which sometimes singabantu nginokufila sometimes ukuthi sometimes isuka ingekho right yona leyo nto ukuthi abantu beyithathela umthetho beyufakele ezandleni zabo sebeshisa umuntu kodwa ngoba ngeunderstand ngoba umphakathi usukukwatile ngaleso sikhathi and sometimes niyabe ningasacabanga kakuhle ngoba nilahlekelwe izinto enizilahlekelwe so lo mfana lona mangoba uyasho ukuthi omunye wakhona niyamazi ngomunye wale gang leaders laba abatshontshayo yo mongwe ona ke o mongwe kenge yo a leader o bona ba re ba bolaileo ka mokhukhung wa hae o na le di TV le di phone tsa batho bele re lapile re ya dinyaka dilo tse re nyaka le dintshe re sala re ngwalla Josie Biskop re tsibile re ke yona e tla re thushang a ona engwe re tla re thusha re tla thusa ke Josie Biskop re fella ona mo a lena re thusheng re lapile. No hayi sizokwenza konke okusemandleni kona mawe yabo before niqhubeke nithathe umthetho nizifakele ezandleni zenu ngoba ngisakunqanda namanje ukuthi kuloko ukuthi omunye wabo esibabulele ayikho right yona leyo nto ukuthi umphakathi ngiyazi khona imiphakathi emininzi all around ababukele njengamanje nabo bathukuthele ngezinto ezisuke zenzeke ku community kodwa kungcono maye ngabe nisuke nifonela abantu bomthetho ngazo zonke nibaloke nibalandelela ngayo yonke indlela ukuze ningayithathela umthetho nifakele ezandleni zenu ngoba umuntu masekashonile ngeke bona bebe nendaba ukuthi bekayenzani that's murder ngoba kuphume umphefumulo womuntu angithi niyazi ukuthi kunabantu abadila ngazo zonke lezi zinto uyakwazi la ukuhlala khona yena lo mfana ngiyakwazi kahle ungasisa khona nje ngilisa khona manje akukho kude kona okay siyahamba so okay khona la oh no Mr Jones Mr Plexina let's go my could say please lead the front hey guys mina ngiyabona lana did you lock the car wait guys did you lock the car hey you know we are deep in the mkhukhu here so
Guys, angazi please igovernment yethu lesophu niyabona zonke le indawo kuhlala abantu lana and this is not okay ukuthi zonke le indawo zibe kanje la kuhlala khona abantu la kuhamba khona omunye umntana khona abanye abantwana bahamba bengananto zokunciba phansi and banyathela indawo ezifana nalezi yona ivithu ubhlungu mara hayi sokwenza konke okusemandleni uthi sikuncede uthi kukude ungakanani ma hayi re tsamaya so ra khuphuka bjale re jika re a fihla siyahamba sikhuphuke sibe sijike siyajika safika manje Mr. Jones guys kusemkhukhuzi here please can you please take the car we'll wait for you here okay guys into soyenza njengamanje mangiyaxolisa bengicela nje sisebenzise imoto ne bengiyacela or sijike siye khona ngakhona emotweni Plexina please thatha umama sijike siye lapha emotweni angeke phela okay guys into soyenza ngoba niyabona nani la kugcwele abantu and for isafety yethu siJozi Bioscope niyabona ngoba seluma bengicela nje ukuthi sithathe imoto sambeni siyofika khona ngale siyobona le ndawo abathi lo mgulu ukuthi uhlala khona ngicela ungayindawo nambukela uSee you just now. Well guys ndiyabulela ubani nisahlela lapha enhleli ngakhona mama besingeke sihoke le distance uyabona nje ngibona la isijike ngakhona ekoneni ukuthi ngithi for isafety yethu uyayazi na ukuthi abantu abaninzi ababhedayo bahleli futhi besigadile ukuthi sizofika endaweni sizobakhuza lezi zinto ababheda kuzo yabo so for isafety yethu every time uthe siya ngakuphi konje ngoba hawa re se re fihlile wona mo motseng wa mo gausulele botomo ke mo moshimane wa dula ngwana all right re lapile ka re se re thoma bola batho le yena a re tse borutlo ro bolaya o ba byang no sizodila naye mami again Mr. Jones Mr. Plexina let's go my good sis sihambe siyo understand ukuthi yini inkinga yakhe ma cause angithi imali lana endaweni nizoyizamela impilo nani yabo and manje mangabe kuba khona omunye umuntu osefuna ukumosha lokho okuncince nako kwamina ngiphathi kakuhle leyo nto inhliziyo yami ibabhlungu uyabo ngoba nizamela izingane zenu mani lana nizela ukuthi nizozamela yena and naleyo mali nithola nzima I believe akusiyimali eza easily uyabo nasisebenzi and nisuke kanzima papa ngimo khona la khona la kusathu asingange yini le Mr. Jones Plexina please ngicela go in front guys ilapha amakhona igebengu ngicela siye manje ngoba ngibona amaroom amaningi kanje uma ofihluwa uligebe kwona mu hayibo uhlale yiwana hayi ka mokho ba bolela o ka ra dula le wana ka masela atleji ka ra room e wana ke tse re tla mo kire le wana ba bya no ke mama singadluli room inganokhona ngibona kahle gogo angithi sinoka 1 by 1 asibuka sazi buka konke nala kufaka ibhag kuvalelwa ini khona la kwenzakalani la kuyena ehlisa umoya ma my brother grand ungisondela kanje na okay man phela mfowethu ngicela msizele ngapha yini mama ehlisa umoya mama ehlisa umoya kopa yemi la umhlola wami madoda na umhlola wami mfowethu kunjani yebo ngiyaphila kunjani bhuti ngiyaphila nami wenkabi yami ubhuti ubani kama ngumpendulo Mkhize bhuti umpendulo Mkhize wayengathi negama lakho uyalibala bhuti cha ngilibali mina igama lami ngumpendulo Mkhize khabazela kaMavofu wena lo mina wazisho kamnandi wena nkabi yami inkabi awusemuhle umuzi wakho inkabi uhlala uyiwani umncinci kanje la cha umuzi lona ngashiyelwa abazali ifa labazali lebangishela lona lo khaya lami ke impela ke lelo so wena lo ohlala la mina wonke uhlala unobani bhuti ngingedwa nje ngoba ningibona ngingedwa kanje amaroom amaningi kanjena awusaqashisi mhlambe ukuthi uzizamela impilo hayi lutho ke ubhuti uyasebenza ngeke ngisebenze usebenzelani usebenza uphila kanje uphila kanjani wena ngabanye amadoda ume kancane mama utheleja wa utswa butsho ngiyakhuluma ungena emlumeni awukahle mama okay awuyinsizwe kanti ehlisa umoya hayi insizwe nje kanti abanjani wena mama kahle awungitshela kanti abanjani ayinkabi nje le wensizwe uyazi wayibeka nje akanimsweni uthi vela usawunyaka ngoba uthi urapile ukurapela uNkulunkulu sheka abangani bakho bachile le
Abangani bayakhuba sibachisile le. Aphuma phela. Athi singamlisi. Athi sikhulumisane naye me. Manyana umnqana angiyani umntwana. Wena uyinsizwe wena ngiyakubona indoda amadoda. Wena uyindoda ngiyakubona ngikuva nala emagameni. Uthi usitshotshela la. Ehlisa umoya. Mama angithubize thina ukuthi sikhulume naye lo muntu. Ngicela unginikeze isikhathi ngikhulume naye. Futhi uthi wena uyaphanda futhi angisizokhuluma nendoda. Yebo simyeke umama. Uthi wena uyaphanda njengamanye amadoda. Ngiyazabalaza njengamadoda nawe uyazabalaza uyindoda nje. Yebo indlela yami right futhi enceda umphakathi. Ngiyazabalaza. Indlela eyakho indlela iyawunceda umphakathi yakho indlela oribulala umphakathi. Ayifuni wena leyo impela ukuthi ngizabalaza nje. Usho kanjani webhuti ngoba sikhuluma kahle ukuthi ayifuni mina. Kodwa impela ke leyo nama ngeke ngikubuze ukuthi wena uzabalaza. Angibuza webhuti ngibuza. Shut up wena. Ukhuluma nomuntu omdala njalo futhi mawuthi wena awushut up. Umdala lo muntu. Kodwa ngeke ngiyazobanga umsindo umuzi lo bawushiya nabo makahloniphe lo muzi. Lo muzi bakushiya nawo. Kanti ongitshela Spiniye ngiyawujotshiwa khala. Wait ngibone something. Ngifuna ukubona inamba yala. Uthi omdala uthi kancane. Kiyamakhelwane wakamu. 7 Makhelwane. Bona bayifuna ifridge le. La kwakho wait put angathi umuntu mama ngifuna ukubuza something. La kwakho kwabani? I-house number stand number bani? Stand number. Seningibuza ne-stand number futhi. Ngine reason why ngibuza. Angeke ngikhona ukukutshela ke lokho. Hayi kuzokusiza ukuthi ungitshele webhuti. Angeke ngikhona. Yazi why ngibuza? Ngoba ngisengibonile mina ukuthi le dustbin ibhale ukuthi ibelonga kwesiphi stand. Bengifuna ukubuza ngiconfirm ukuthi wena kusekhaya lana ngeke ngisho. Stand number bani? Angeke ngikusho. Ngeke ngiphuma ngichuma Please please can you check that side out? Just want to confirm what stand number is this one. I want to put 1 and 2 with this dustbin. Ngoba i-dustbin angithi ibhalwa i-stand number sekhaya. Mina le ngayibhale eyami. No ibhaliwe musi lapha le number ebhaliwe lapha. Ibaliwe. Awungephuta mdala fela. Ngemama ne. Okay sengisho ifridge yona wayihleli ngaphandle webhuti. Awufridge lona vele ugugile na uyabona. Awumsamsebenzisi wena. Fridge yale. Kubela na ngoba vele kwamele ngishone scrap manje bevela ningithole Iva la stand number 52 angithi. Manje lo 78 ola ku dustbin 78. Yeah. 78 wabhala. Na ngulana musi webhuti kanti yini leyo plexina ku 78 lo. Shuthi ngiyasangana mina. Ngiyasangana mangibona u78. Awungephi. So let's if dustbin ngathi kumningi okula. Ngicela siqale lapha siyeza ku main house. Ngimsiseni la lo muntu lo. Hayi ke nimeni kancane. Ngimsiseni lo muntu. Ngifuna ukubona lama room 1 by 1. Hayi la ngathi ukhiwe. Siqala ngakuphi? La kuvulekile. Wow, okay. Webhuti, lokhu, hawu. Uma wakho washona nje webhuti. Manje lama TV yona wayengahlali ku main house. Awustop nje yasibona. Woza la uzokhuluma nami. Msisela bring Mr. Jones bring that guy here. Bring this guy here. Ayimusana ukulwana okay. Hayibo ngicela ukubona icathulo zakho lezi. Ngicela ukubona. Hawu webhuti. Usho thani yathatha mun. Mr. Jones uthini? Unasiyatani wena. Musu ngiqhaphela. Mfowethu mamela la. Yebo. Asikusabi thina yabo siyakuhlonipha. Aningisabi. Siyakuhlonipha lokho kuwena. Kusho ukuthi yonke into leyo ongayicabanga esemhlabeni. Yebo. Asikusabi nje siyakuhlonipha. Uthi uyeza zakho lezicathu so unxiba amakwayikwayi. Ungagqoka amakwayikwayi ngagqoka mangafaka amaqopsi ngiyinsizwa ngiphelele. So why zingezakho ngaluphi? Zingezakho. Nangithi vele Mr. Jones please take out these khuphe zonke nalezi khupha le icathu. Nayo imfumo yokwenza leyo. Khupha nale icathulo zonke ngifuna ukubona. Ezihle kanje wesibani. He reported last week now opposite barikisizwe kena yini le Ritusheng yo mpaka yasebenza lento le
Mfowethu, okay ifoni yona ifuna la kule uyeda zakho angithi uthi ezakho lezi yeda zakho. Maphodisa bamutshwara wa. Awuna uyayibona yamfoni ngapha. Oh sondeza la camera ngicela usondele la mama ngicela usondele yakho angithi wena bhuti. Sondela la mfowethu ngicela ungivulele yona la phambi kwecamera yakho ngangithi le phone nginayi ithathe oyibhadalwa ngefoni ithathe ofaka ipin ipin I'm sure izofuna ipin naye iblock ngale phone ufuna ukubona usunayo Mr. Jones please swipe up here sondeza icamera lo mjida ngifuna efaka ipin kanti nayi ufuna ipin yakho ngithi le phone sizozihambela thina wafaka le pin siyahamba cha ngiyangikhola no siyophuma siyahamba ngiyangikhola impela ke nala khona vele umama wami yakhona nobaba mbalele khona ngiyangikhola impela so umama wakho nobaba bakho labalele khona ba proud ngawe mawuyicabanga wena ba proud ngami yeah ngezenzo zakho usuyazi ngalokho no mina ngiyahlonipha abantu abadala ngithi wena ngoba ngathi awuhloniphi nje ukhomba umuntu omdala ongakuzala nokukuzala ngangizale lona ulona usho umuntu omdala kanje le phone ngathi awufuna ukuyivula it's fine Mr. Jones please ngishilo nje awuyivule le phone oro sihamba nawe zikabili lezi sihamba nawe siyokuvalela mfana ngithi ngivalela ngiyavalelwana epolice station wena yabona ngoba uhlela uphuncuka kanje namhlanje usefika egcineni ngesibali awukhohlwa ke Mr. Jones nithathele umuntu Plexin please thatha lo muntu take this guy bro thatha lo muntu ngeke nihlule into ayiphephe lingakho kukale nto nibeke phansi mayingabe ebhayizi qabulando umuntu qabula musu kwaye kahle awuthi simakade sezulu kanti lebanjani phakathi wala negod njalo niyakhuluma msangano nje kuphela lana hayi fuck off man phakathi segod kungcono ngoba sikushisi abakushisi kahle kube bayakushisa mama ngicela ubalandele ngizokuthola khona lapha emotweni nimfake emotweni Jen nimfake oyi1 ejikezelana guys nizovala la ningilokhele la kahle umele ngene ngicheck ukuthi kunani la mara inkinga ngifuna ukubamba even though nginama clubs angifuna igcine sengibamba izinto zabantu ngoba umphakathi wala kumele siubize wonke uzojonga izinto zabo one by one ukuthi akunani oqala sifumana idustbin la ibhalwe nje iaddress yakwenye indawo that doesn't make sense okoqala kukho izihlangu zabo mama zingapi into ezivalele la kuma room so yonke into soyenza mangabe kukhona umphakathi uyavuma uzelana ngoba sifonisa amapolice njengamanje ukuthi besondele sizoncedisana kulento kodwa niyazi guys nani ukuthi mayingabe siyashuta kanje amapolice ayithandi leyo nto is against the law ukuthi sibaveze nje kanjalo emakhamereni without their permission so into soyenza njengamanje my brother yena uyolala ebaliwe so biza nje umphakathi uzothatha izinto zabo lana umuntu nomuntu ebezokhetha into yakhe mangabe ukhona uzobakhupha nabangani bakhe bonke osebenzisana nabo mangabe unenkinga nawe nambukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi sibhalele Joseph Scop tosiwo dosere ungalibali nokuthi sifole wishe inkundleni zodwa zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook we are Joseph Scop everywhere I love you guys ningalibali ukuthi ni subscribe and share nama videos wethu kona ukufinyelela nakwabanye abantu abangayazi Joseph Scop I'll see you guys on the next episode Tasha